ohatra zao a ny vola 700 millions 700 millions francs malgasy ohatra zao en euro tsy hoe amigony tsy amigony a ohatra zao ny 700 millions amin'ny vola gasy zany hoe misy 200 tia 50 amy tia de 50 amy tia de 20 000 euros a de miampy any tia de 25 000 euros 25 000 euros zany a 6 à 700 millions francs malgasy de zao tsy zay le resaka tsy zay le resaka fa hitanareo le za teto mitady hoe misy 25 000 euros aty amiko aty raha ohatra misy olona midago manana ariary de omena olona any Madagasikara any le ariary olefako a Madagasikara zany ty zany le ina moa zany le 25 000 euros le 700 millions de hoe raha misy olona manana ariary any de fanamboatra zany fanamboatra hoe alaina aty reto de omena le any fa ny zava-mitranga de zao tonga de nisy olona Madagasikara manao annonce eto tsy apetsasakadiny akory de misy olona Madagasikara no miteny amiko hoe alors resiko le 25 000 euros ekoto de le olona tsy mahafantatra akory fa par rapport amin'ny zavatra ataoko eto amin'ny pejy eto de fantany hoe le banty olona marina ty banty tonga de atokisany misy manko ny tsaratsara fatany hoe ikoto piteny ratsy de voly zao fa proof le olona ny teny hoe omeko alefako any le ariary zany 700 millions FMG tsy haiko firy ariary moa zany no direct nomena le olona any Madagasikara de za akory mbola tsy nanome anazy le ina moa zany le 700 millions en euro fa tonga de fa nomena le izy fatokisany tsy haiko nahazo nareo dikan'izay matoky any le olona par rapport aux zavatra hitany eto fa io za azoko atao zany ohatra zany za zany hoe devoly ohatra za zany olona tsy mpivavaka de tsy omeko fotsiny ty de afaka ina moa le olona le vola any efa azo le olona any tanàna le vola 700 millions efa azo any de tsisy taratasy tsisy nininina hoe satria kotanao publication soatra kely teo de fa fako koatsy le publication de ahoana misy tena ikotanao publication zao ty misy taratasy zao fa za tsy mahafantatra le olona fa kototsy anao an'izany satria ikoto tsy mpamitaka mbola tsy anisy lainga teto amin'ny pejy eto nandray mandeha mbola tsy anisy lainga na ny ray teto amin'ny pejy nindra ny 5 taona zavatra marina etipo miteny ratsy olona marina no miteny ratsy ikoto tsy olona be vinano de miseho endry be olona manaja be mipose tsara rehefa manao video fa koto zay revony eo na tsy mihosotra menaka ara ny crème ara ny ranjony koto mavoranjo koto manao video mandehandeha any tena olona mandeha ampatsorana olona tsy zavatra fenina mihitsy fa tena mandeha ampatsorana raha misy zavatra tsy tiany koa de tena zao raha misy zavatra ino moa zany hoe tsy manomelagy any koto de opainy koto miteny ratsy koto rehefa tena mafana le anina de zay le koto zay zay ny tipitehana aminareo hoe da aza tsaraina le olona hoe miteny ratsy et de deux raha tena misaina ianao raha tena ambony niveau anao de hitanao hoe ahoana marina ny personnalitény koto raha tena mandinika anareo tokony fantatrareo zay zavatra tsy fantatrareo koa be de be ny olona tsy manao commentaire atao amin'ny koto eto tsy mba maly eo tsy miresaka mihitsy izy fa olona ambony any ambadika any mihoana mikoto any ambadika avy any Madagasikara ohatra zareo na avy any Amerika zareo na avy any Canada mandalo aty akaiky Suisse aty de hoe mba tihoana mikoto na tonga ao Paris de tihoana mikoto de ataony zay fomba rehetra ihoanana mikoto fa reo olo reo olona ambony olona nianatra olona manana maizy azy manana toerana ambony tena toerana ambony mihitsy olo reo fa reo tsy tanareo manao commentaire eto fa tena matoky any koto izy ary ina moa zany m'intéresser anazy koto
fa ohatra hoe ny olona zany ambany niveau ny olona de tonga de le zavatra hitany hoe iny le rehefa manao kinanga, iny le rehefa mizesta misotro kafe, iny fa mizesta amin'ny kaly, iny fa maka sary miaraka am'izao, any anazy mitakany. Sy hoe iny inao zany tsy mpivavaka, iny zao io, fa de io le koto. Ary misaotra le olona natoky ny koto. Fa misaotra de misaotra satria efa azo le olona avaka na Madagasikara le vola 700 millions de ty volany ty. Androany izy naniraka olona aka ty vola ty de miandry le olona zany aka an'izy fa ty le vola ty eto ty. Zay l'izy. Ka raha misy tianao business, raha misy zavatra tokony atao de dinidiny am'izay le personnalité ny koto zany satria zany za zany atsoatsa zany misy ina moa zany karazana olo lasa ataoko de mila PPN any Tomasina. Ho anareo ze manana PPN ohatra vary ina moa zany menaka sy ny zavatra ohatra zany any amin'ny Tomasina any amina 40 tonnes ohatra zany zakako voalohany zao 40 tonnes. Ka misy manana nareo de mandevasa MP amiko fa afaka miara-miasa za zany afaka maka 40 tonnes isaky ny 10 andro avy eo Tomasinao PPN karazana PPN rehetra zany ho an'izay manana na misy mpanera manana mahita source ary misy PPN de alaiko le izy fa mbola ho azavako eto zay manaraka tsy fandeha zay PPN zay fa de fa tsy kolo teny hoe raha ohatra anao business amiko de miainga fitokisana olona azo atokisana io 25 000 euros io ho avy le olona aka anazy androany le olona ty le correspondant le olona Madagasikara de isorana zareo am'le fitokisana satria tena hoe ny fahafantaran'le personnalitéko eto amin'ny page eto mahatonga an'zareo matoky ary tsy io rery no la matoky anahy fa araka le fantatarako taleo hoe zany la service tany Los Angeles de tena nisy olona le teny koa le madame Nour akoatra ny zavatra rehetra efa nandalo fa zay service nangatahako aloha teto de tena nasure ny olona rehetra ary tena misy olona tena ina moa zany manome aja anazy zany malgré ny adalako satria aninako le manao adalana eto amin'ny anay tena misy nandray tena manao resaka zaza, resaka jolamboty, resaka ohatra zany de aninako izy fa misy olona any matsikaritra le personnalité so ihany. Ka izy koa ngamana zao raha ohatra zany nanao anty page ty de miaraka amin'ny costard cravatte de tena manaja be tsy système raha tsy mianiany tsy manao afika mampime de mety tsy nahazo olona ihany ty page ty fa so ihany fa za manao ny adalako eto amin'ny page eto de mandeha ihany ny message tina pasena fa de isorana koa reo olona le mbola matoky anahy sy olona miconsidéré anahy hoe olona miaja malgré ny adalana ataoko eto amin'ny page eto de isorana mihitsy vao tamin'ny herinandro za misaotra le rangazy tonga taty atrano olona avy Madagasikara any olona tena ina moa zany manaka atao zany matonga no vakancy à Suisse tonga taty izy ny andeha hijerana fotsiny misaotra anazy eny ty resaky ty de talohan'io de nisy olona koa hitanareo mivoaka sary teto olona tena manana maizy aza le tompon'le restaurant inona moa le ria Ivato iny inona moa anara le Kaloma inona moa ziny de zareo miaraka avy de tonga nijery anahy nanato anahy miantso anahy amin'ny telefône mandefa message MP de miantso amin'ny telefône de miona de be ohatra zay hoe tena misy olona ambony tena manana toerana maizy aza na ny mpanao politika rehetrarehetra de mitady iona amiko de misaorana zareo mbola ino zany matoky le ino moa zany le grandeurako zany fa tsy hoe olona tsisy fotony mpiteny ratsy kanikany ary amin'ny Facebook iny manao zay ina moa zany manao resajaza manao ohatra zany fa misy matsapa lizy ny olona tena misany tena matsapa lizy fa za no ndraindray zany no adala hoe tokony tsy hanao ny adalana reny zany lefa dinihina nefa milafiny tsy maintsy tokony atao ihany le adalana satria zay ihany no mba mahafinaritra am'le page fa tsy raha zavatra sérieux foana teto miaraka amin'ny costard cravatte tsy nahazo kila eo amin'ny efa presque 500 000 par an tsika zao le abonné moa zany ny tsy fanaraka am'le isan'olo atonga eto satria be de be ny olona tsy abonné mankety satria mienatra hoe abonné amin'ny koto
mianatra satria za le mpivavaka be le diakona ry de inao ve de manaraka mipaziny koty mianatra ny fianakaviana hoe olona devoly ohatra zao iny de mianatra fa manaraka hitako ao eo amin'ny 45 millions de vues par 3 semaines ny eto na de 450 000 raha ny follower de zay le izy anao inao zany misy orinasa ataoko a Madagasikara mila CPPN zay manomboka amin'ny manomboka zao na lolo kely ao de anina fa raha ohatra hoe ay ho an'ny rehetra le mandefa MP hoe ahoana le euro koto de tsy nivaliko le izy satria za tsy tena efa lasanao le 25 000 de safanao tsony fa etretiko atao le izy hoe misy olona te handefa vola avy Madagasikara makaty andafy na le avy aty handefa vola Madagasikara de ho ataoko le izy fa dans un premier temps zany fanandramana fotsiny ty hoe ty zany isy vola tato alefa de zay fa ho ataotsika le izy matoa tsy namaly anareo na MP de misy antony zay ndray aloha fa de bon week-end daholo